Alvin ngatumeleni thwala phela sandile ukuze nama-pumpkin la. Abantu bamadoda bathwale. Uthwali? Abantu besifazane yibo abamele bethwale lokhu ekhanda. Wena udle kuphela? Phela ngizodla. Kodwa ngithwale. Abantu besifazane ngani ngokugqoka iziketi? Hayi. Ekwazi. Okay, ngizakusiza-ke la ube umuntu wesifazane ngizokusiza. Kanjani? Kahle ngizokugqokisa. Ngizakuyenza la ube umuntu wesifazane dontwana. Ungafuna ukuthwala. Phela kumele uthwale ekhanda. Snack. Kuphi? Uzoyenza-ke umsebenzi yamankazana sogqoka into yamankazana. Look at this woman. I'm not a woman, man. You must do house chores. Okay.